Skangthero joto chini 13 resettlement location ni takum khu mamparauno khapang khaksangma maya paipio dinio uchiha ang nrau joton bawo bo ani voice message dikie nrau jotono je ada le sinei tongnai arimpo je siama rong sakawo michirie sayane man bawo ang uchiha ma paipimse keha lekha chung TTADC ni official dike chung chini o mai somo tongo himba abole khanose aboro tmatma suitongya tmatma sole aborle khamsio tong momanose angno joto takhum khu mamparong biskango saye khnari ni mapaipimse jodi se bo voice message by clear ongya omong singke ang video dikhe phono bangbalu ya bano khorinai arimi bo ani voice message no paitha han jora khnaye tungya man bawang joto no kabo pio bo lekhawo suyete tungya mong singke takhe ta o VC creation le mangbo khemeya ongphi akhe VC creation le breakfu somoyo brejat makhe chung VC tame ni male ongphi mai abu manose boro detail suitia o chombian o chini takum khurau kaham kause janjani nearest block de zone de abdi mawo thang rally hile ha BC maya man bo RMP pho brejat ma system bai khie chung hingke VC mai nai abuma kaut manose ang saye nrojo tono khnarim chubio puila woke boro suite moke current status takhe ta o VC mai mani current status break he ong yotong abro no bole khawana yene ledin nang group dikhe ang saiko na 2026 village committee election will be the third general election bo chini 2026 ni election VC election boke laithanayo chini bubagra sauthai mo baikie Tripura ni high court ake supreme court sori khaye bo case only mo ake laithanayo date 26 February 2026 okay Supreme Court by Kia Tripura State Election Commission rono ke order declare aha and third general election kheneman ba puila VC election boro suyamoding sike 2011 ongpia aboni yago borsiba ya gutongye 2016 ongha 2016 nike VC election ongyang thamo ta jora krungye 2026 opaya tha hey bodi ke omon ba ose bo VC je takhe ta o chung election ong ane namo boro sayete o aboni khuipie boro tolao naidi a main problem why new village cannot be created tamang bo ye takhe ta ole chung BC le khemaya ong ngya boro suite moke village kya BC create khening singket matma process le nangphi kya bro the people of the area must send a proposal je aboro parani tongnai rao logo projarao brownie BC creation BC juda ke namomani proposal no TTADCO hikhleni nawo ngkya bo puila ma second number ke tongphiu the elected village committee member must be consulted ngke je abo pho bukti ma bro hikleme ngke election ongpaye je elected member rao se abono consult imoke je executive committee bro pai thangye crossning ma kanai abro crossning ma nimsiam bro salai strawye aboroni pahani agreement bekese proposal kiye TTADCO reclaimeyo ngye boro number 2 ke sao ngke number 3 boro tongphiu then only the executive committee can create new village ngke abo dikhe proposal reclaim pekese brown dikese BC creation le khemayo ngye sao ari tre sapia takheta o chinthio village committee kroi ong yotong mambo kroi ong tong ke chung boro nai phina mami ke kroi tong ke lai thanai 2016 chinyo election ong yang thamon ba o village committee kroi khiye ong ye tong chung abojo to silayo chin tong samo tore more ke brau monitoring hiye khelai tong arimpo village committee kroi omon ba o takheta o VC creation khemaya ye bodi ke sao abuni tolawon ro bo ang pa
sakuk pe le nom chiang ne arem po no no khnai to man ba o ka bo phiu tin number okay 15-year rule very important okay vc creation ke ha khe nai ke vc ta ke nai ke ha vc ni andaro tomuma 15 bosor khama khaka ni no chin resettlement role kau khe chung tongphai mo borsi kholphe bale thak sia rim pho chung resettlement omon chiyo chung 15 bosor kaya khokno umayo arim pho boro guideline no semong singkhe keha vc creation khe nai khe 15 bosor ni term keha vc ni andaro tomuma nawong yebo guideline yo soyete o ingkhe aboro ni puilama okay there are 587 existing village committee Borochini total Tripuram sinyo titi edisini village committee kemsa akainke Erzaba Kurbroi Kesning Parakao Boro. Okay, number 2 semoke the law says you cannot change boundaries, divide or create new village for 15 years, which is 3 full terms of election. Boro satio bo je ayo sa modin singke 15 bosor keha bisini andaro complete khe tongmong yang singkhe chung boundary pho divide khemia anke slide pho slide mia anke track ta khe pho banong maya imboro suyao anke tin number se mong singke only after the third election 2026 is over new committees are elected mamingke and can they start the process of creating new village boro se mong singke 2026 ni vc election on paye se abo je elected member je phaye ong phaye ne raw browni through de ke se village je creation le vc creation le khemayo nge boro sa o akan number 4 now naikhle bidi how new village can be created vc keha vc le break ye abono bano mai himboro se o after 2026 2026 ni je election paye se vc creation le khemayo himboro sa phiu the newly elected village committee member can send a proposal je 2026 ni je elected member ke ong phaine raw brong chin se proposal likhle ne abo pho inke number 2 se muke the executive committee can then inke aboron chin se executive committee raw bro achok lai snam ye bro khet ma khema inke aboro tre kau khe nai simpara no example kha ne ha inke kham the para no kha ne ha tre kais ko para no kha ne ha tre trek bang ma location abdi ke kha ma example abdi maung singke bro nangke area phono tre dalaw mayo nangke abro area no phono kauke remove ke mayo abdi ke se khemayo unke number 2 se mong singke split one village into more abron tin se bro bo para bo bisile bro le taw population bang le thami bro le juda kheno nang ha himma bro abro ko khemayo unke number sio se phe moke unke tre juda para kauke para ste sta anma population ka yang tonma abrom sio dalaw himayo yesa o inke this is mentioned in section 3 of the 1994 act inke bokhe mtuyo mention khiya borul kem tuyo sasinya inke 1994 ni je ain khamuma aboro sasinya o armi jo khathuya kheng tonai nrawjo tonoma siripio bo aino 1994 ni je act se moma aboro thangye nele ne ye inke number 5 se mong sike number of member in the village committee depends on the population inke chini village committee ni member le msaha onai mumake abu browni population ni sakawo depend tong sao puilaw se moke bro para ke hamsinyo bro saisini irjaba ka singke abro ni member lem sa onai ke 7 members inke aboni number 2 thangpha saisini irjaba chiyo saisi broi ni jorang singke msa member kemene inke 9 members abro kemeyo inke 3 number se pha saisi broi ni saka ong singkem sa member baromai keha parani 11 members baromayo he abudi ke se boro detail ke suyete o aremi bole khawa joto su se mong singke ta khe ta o chung vc chini vc je saimoma myara o chung misilo satung dari dari ke chung hilaya tha ha ek bangma chini logo projarau tini hokhoi kang tini boja boja ma kau buima thaino sikho yamarok bangma tongpayo he aremo are omun bawo chini je abro tuithe thane raw especially ke adale bodima
sasu pora suna tongni mano tongpai waring pho brau sida ye deng phia tini sian deng phia omon bo tini yo jo to no mkoi phyo ane man bo kau bai mano sia ne man bo sang tini yo ma phai phio sao abro bole khau nai di mam bo ta khe to chung bisi le khemaya omphi akhe ke habisi ke ane ke habisi ni andaro 15 বছর tong ene namu himuma se boro totally khie mention kheti yo sasin ti o omon bo chung bc creation khe nai singkhe bo 2026 ni biskang bo july tal ni election paye aboro ni je chini elected member bai khese chung abo time pho sa thamodei proposal khie e consult khile TTADC hui khlaya abo khese chung village creation khemayo are mi chung je ba pho system hi to ai hi to bo india hak tor ma bo su hu chole to mo ain be se chole to nu laga mari nai hin jobala juro ke sarkari no ke pressure khemeya je ba pho ai hi to kanun hi to are mi chini takum khu mam pharao nrau zo to no khaksang kru miawo nrau zo to misil thangkru ne rono chung bo su borsi kholbe ba tinio machaya manung ke cost of kolom ko ke chungba su tong sabi phimarim pho chungpho no vc me ne le nau arem pho system no sie chungya pri se lekhe se chungmam pharao bis kawo hoksom ongya ma lamo tinik kaham lamo chungpho ham panda mai mai ne hiama siri phiu mami singke chungbodi ke maha tinio chong somokroi tininu somokroi si somokroi step lamung singke chung deramo lama chung sung ni body khie tini sling ong ton ma lama phuno klai sing thamayo umon bawo chini takhum khu mam pha jo to je 13 location o tonai bo jo to aini message no norok khna sauye tini bonom chile man ba khie na no ma ka ba phiu khaksa ha